Саламатсыздар, урматтуу мекендештер, урматтуу достор. Биз азыр Гагарин көчөсү менен Кированасов көчөсүнүн кесилишиндеги салынып жаткан зданиянын жанында турабыз. Бул зданиядан эжеге кимдир бирөөлөр алдоо жол менен ушул жерден сизге үй берилет, комната берилет, ушул жерден биздин комнатаны, үйдү сатып алыңыз деп атайын буну ушул жерге алып келип, бунун үй алам деген акчасын алар өздөрүнүн чөнтөгүнө салып койгон экен. Туурабы эже? Менин үйүмдү, 2 комната үйүмдү алып, тек паспорт менен. Ушуну бүтүрүп сизге жаңы куруп беребиз деп, дагы $4000 дагы алып, акчамды дагы алып, үйүмдү дагы алып, булар сатышып ушул курулуп аткан үйгө кириштирген. Бирок ошо 2017-жылдагы август айындагы болгон окуя. Булар бүтүрүп берген жок. Мен отуруп келип карап аттым, эч кандай бүтө турган жок. Башка дагы Ош базар жакта бир үйдү куруп, подвал менен куруп коюптур. Атабек Кочкоровичти, Атабек Батыров, Атабек Кочкоровичти айттым, эмнеге бүтүрбөй атасың десем, мен ошо экөөнү бүтүргөндөн кийин сизге берем деди. Бирок ага күтпөйлү биз соттоштук. Бул баланын үстүнөн кайсы жерде дагы эмнеси бар экен деп издесек, Халк банкка бир чоң үйдү, Тамбовский 34-үйдү коюптур залогко. Андан коюп туруп, ал адамды дагы ушул куруп аткан үйдөн беремин. Алнын Гавхарды мен тааныган телем экөөбүз бирге ушул үйдөн кошуна болуп отурат экенбиз деп сүйлөшкөнбүз. Бирок аны дагы ошондой алдоо жол менен тек паспортун алып, ошол чоң 3 этаж үй дворец жанында эскиси жеткен 2 комната үйү бар экен. Ушуну залогко коюптур. Бирок мен ушул убакка чейин чечим чыккан, ошол 2019-жылы эле. Ол чечим менен биз ошону издөө салып отуруп, госреестрге менин фамилиямды койдум. Сот аткаруучу, адвокат баарыбыз апарып койгонбуз. Койгондон кийин Халк банкка келип айттым. Мен айталадым мынантип биринчи группа кызым менен аябай кыйналып талада жүрөмүн квартирада. Ошол бала бүткөн эмес үйдө, силерге залогдо турат экен десек, макул эже, аны билебиз. Алып келип мен ушу документтеримди мына залогко койгон, мына бардыгын көрсөттүм аларга, мына договорум ушул. Залогдо госреестрдегини жылды алмаштырам. Аты-жөнүңүздү айтып койсоңуз. Мен Жолонова Салия. Мен школда иштейм, мугалим болуп иштегеним менен тапканым квартирадан ашпай атат. Бул кызга условиясы бар квартира издеп жүрүп, ошо квартирада жашап жатабыз экөөбүз кыйналып. Азыркы учурга чейин мына ошондон бери 2017-жылдан бери мына 8-жылдан неме баратат. 8-жыл болуп баратат. Мен аябай кыйналып күтсөм, Халк банк макул эже беребиз дегени менен бере турган неме эмес. Ар жылы алдап, 2 жылдан бери алдап атышат. Ога чейин бардык жактарга мен кайрылдым, Зулушевка чейин кайрылдым. Бардык эле ошол Тамбовский 34-чү короону Курчого алсын дагы 2 комнатаны алып берсин деген бар эле сунуштарын киргизип жатышты. Бирок менин немемди аткарган эч ким жок. 1-майский сотко берсем жок. Эжеке кое туруңуз, күтүңүз. Эми үйдүн ээси экөө соттошуп атат, токтоп туруңуз дейт. Бирок соттошконун деле дайыны жок. Булар алдап эле неме кылышат. Ол үйдү сатыкка коюшту. Мейли акчаңызды берели деп. Бирок койгон менен ал жаңжалды үйдү эч ким албайт экен. Ошондуктан урматтуу Садыр Нуркожоев, сизден суранабыз. Акыйкат чындык бул жерде барбы? Же булар мени алдап эле жүрө берет, же кызым менен ушу айтылады жатышым керекпи? Мен сонундан айрылып атамын азыр ушу күнгө чейин. Кандай кылып болсун менин үйүмдү алып берүүгө жардам кылыңыз. Тамбовский 34-үйдүн 2 комнатасын мен макул көрдүм. Макул ошол 2 комната болсо дагы мен ала албай калгандан көрө ошол 2 комната болсо дагы мага алып берсин деп ушул күнгө чейин көрүнгөн жактарда жүрөмүн, мына коляска менен сидиреп. Ушуну алып бериңизди суранамын. Урматтуу президент, акыры сизге кайрылууга туура келди. Мен бул убакка чейин каттарды жазганмын. Сиздин приемуңузга киргизгенмин. Турат ошол каттар каралбайт экен. Коррупция ушунчалык ээлегенби? Акыйкат чындык жокту. Мына менин катым дагы жооп боло элек. Мен Ленинский районунда жашайм. Ленинский район акими дагы Курсудела кече баа айткан мен. Бардыгын айтсам, сиз ошо үйдү өзүңүз сураныңыз деди. Бирок ал жактан бардык эле 1-майский райондуку, Октябрь райондуку
Zuluşup taraftar departament bardı gele oşonu aytat oşonu ek komta uydu. Akırında 1. rayonun nemesi Asret Arıva yazıptır. Siz özünüzle barıp alıp alın dep. Men kantip özüm barıp alamın onu. Al olsun satık olup satılmayısı. Al üydün esi men üyüne girgizmey jatsa. Uşunu kaydı geri karakan uşul kalık banktı. Aytıp surap uşul üydü alıp berinizi suranam. Jönüle elimin tarınle jengile nerse uşu 2 komnatasını alıp bersin men nısap menen surabatam. 2 sot 3 sotik 2 komnatanı bersin dep surandım men. Köp dile oldum demek alım jetpeyt. Menin üyümdün ketken çıkıma oşo gele tuğra gele turgan. Oşon için men nısap menen surabatam. Oşon olsa dağı bergile. Oşo kvartirada akşam ketkenden göre jer tamda olsa da oşonda jaşayın dep jatamın. Uşul vakaca menin oyumda ukkan hiç kim yok. Akır uşunda çıkışka toru geldi. Siz bu balаны kantip tanıp kaldınız dediniz uşunu da bir jol aytdınızçı. Men bul balаны dige 2 komta kvartiramды satayın dep çıksam, toktаңыз, mına uydu gördünüz mü? Men kurup atam. Sizge 48 kvadrat metr üydü men sizge условиясы menen kurup berem. Degende, ana men makul gördüm, uşul üyden men alat ekemin dep. Karasam, mına kança jıl, 7 jıl, 8 jıl bitip atat. Üyünüzü sattınız mı? Üyümdü özü sattı, şu Batır, neme, Atabek, Atabek Kuşkarmış özünün kolu menen sattı. Men göstergesini ötkörüp berdim. Dağı $4.000 dedi, dağı $4.000 berdim. Biroq bütber uşunday kılıp jürdü. Ana sottoştuk. Sottoşko menen dağı jıyıntıp çıkpay jatat. Bu uydu kança bağladыңыздар? Menin üyümde 10.000'ge bağlaşkan. $10.000'ga. Anan $4.000 verdim. Oşonda $14.000. Özü $6.000 koşoyun sizin kargışınızı alıp kalbayın, kızınızı görüp duramın. Deyip durup dile biroq aldap, şunday al akvalımdı görüp dağı. Aldap baratkanı silsem dağı bolboyla almala. Mena işenimge girip, bunu bitken yok. Dağı başkasında bitken yok. Uşunda artında. Atabek aytdı. Mına dokument bitirip atat bir dokumentlerdi görsetken. Dokumenti bar ece. Degen, biroq kийинчерээк munda dokumenti жоқ çıktı. Emi uşul жылга чейин утуру gelip karayыбыз janağı Suranbayıp hakim bolup iştеген gelip tur buzdurup tur bunu ber uruksatsız salgan dep. Salbay ele uruksatты ele. Ne mer Surahmatov. Surahmatov hakim bolup Lenинskийде iştеген maalda gelip turup traktör menen buzup bir sira anı süröttörödө bar alганча gelip eptirmin. Kayradan anday kılbastan ele bular bardığı tili bir eken biznes kılganın düşünüp kaldım. Mına uşunu Kayrabaştan kurup adamlarga satıp ele Kayrabaştan ele neme bolup jatat. Mına koşunlardan surasak aytты. Adamdan adamga satılıp bütüp atat diyece siz nesini alasız dedi. Men oşan için ayday köçede kalıp jatamın men. Oşanın koygan zalokta üyüne dağı men uşu barıp surasam mına bolat aldı menen şunday jetekçiler men üçünde akvalım görüp durup aldı menen günep görüp atat. İşendim da. Men uşuğa işendim. Mına uşun tüyanan uşun ananı sotka berdim. Sotka verseniz sotkanda çeşim çağırıp verdi. Sot oşo koç görüp Atabek batırıp Atabek koç görüp için şunu neme kılıp bersin, tölüp bersin dep çeçim çıkardı. Biroq izlөө saldık, şu banklardan uşunun altında üy çıkıp kaldı da Tambovskiy 34. üy çıkıp kaldı. Hem oşol algaç üy eken anda. Al oşol Tambovskiy mına Nekrasova köçesinde Tambovskiy kiçineke улица eken oşol üydü koygan eken. Anın esine dağı aytkan eken şu yerden berem sizge 2 yerden 2 konuta berem deptir. Alda işenip oşo dokumentin 2013 yılı bergen eken mına tek pasportu turat. Nemenin 2013 yılı Atabek'e bergen eken al üyün polunu bergen eken pütürüp beresinde. Oşon için men işendim da. Kırgız kantip şunu bizde aldap koysun çoğul nemelerde. Deptir men. Bütürüp atkanın görüp turam deptirmin men. Gün ötkönü kıyın bolup atat. Men da kızım öközün armaldı üyüzü berip koyup alalı beciri özmüna şul vaka çeyin. Mına bardığı bar. Ne kuruluş kondurdun bardığı. Men oşonçol toktotup kalmasam mına 8 yıldan içinde kança adamdı aldap Kırgızistan'a kança ziyan keltirmek bul bala. Bilmegende sotka verismin. Sotka berbey aylam getkende sotka verdim da. Men üyün taap beriş gerekti. Kança adam daldı eken sizge çeyin? 20 adam daldıgan eken. Oşol özünün atında zalokta turat oşo üy.
Halkbank'ta. Bana o şey eski nemesi sınıf sapını sürüyor adam. Eskiyle komutasını alıp versin bana.